Alright, sanibona-ke. Ake siqaleni-ke namhlanje, iklasi lanamhlanje lithi le-introduction. So, masisho njalo, sithi samukela wonke umuntu, trader, sizochaza kahle hle ukuthi yini esiyenzayo and siyenza kanjani imali. Uma ufuna usijoyina, uzosijoyina kanjani. Ya, amaklasi amahhala nje kade ngishilo. So ningawari indaba zokukhokha nani nani. Ngizochaza nje ukuthi yonke into isebenza kanjani. Okay. So ake siqale la. So sibonene lapha ko-YouTube, ko-TikTok or wherever la ungibone khona. Mhlawumbe utshele umngani wakho, mhlawumbe utshele ubani. So ubone ukutshele ngoZulu Trader. So igama lami it's not uZulu Trader. Igama lami langempela mina uSiphelele. So uZulu Trader igama nje singathatha as igama la ku-social media ne, just like igama lomculi usukwazi ukuthi akusile igama lakhe langempela. So uZulu Trader ukanjalo, mina igama lami nguSiphelele. So ngiyekunothise-ke umuntu ukuthi once wakhombisa ukuthi une-knowledge nyana ufisa ukumupha yona, useyokubiza ngose, ngomnumzane, ngobaba, ngosikhulu, nawo wonke la magama okuhlonipha. Mina I'm just guy. I just happen to have leyo knowledge incane engizokupha yona namhlanje yokuthi ukwazi ukuzenzela isinkwa, ukwazi ukuzenzela leyo mali ngosuku. Eh, Akufani-ke empilweni uma ngabe ukuthi mina ngisuka la caca khona ukuthi u-R100 ngempela unginika wona ngosuku ngawenza umehluko kumina. So ngizokunika into ekanjalo-ke. Yes, u-R100 imali encane, R200 imali encane. Kodwa ngizokuqala ngikubeke lapho mina. Igoli yami ukuthi ngikubeke la ekuthenini wena usuyakwazi ukuzenzela u-R100, R200 ngosuku. Then wena-ke uzobe usuya-decide no man. Mhlampe lento uma ngingafaka i-energy yami, ngifake i-focus yami, lento ngingakwazi ukuthi ngiyenze serious, angithi yabo. So kahle hle yini-ke lento nje, indlela yokuthi ukwazi ukuzenzela isinkwa, uyifakele isinkwa, ungashodi ngale mali. Khona le mali lezi ey'ncane ecaca ukuthi ibalulekile kodwa caca kumele uye edrobheni uyokwenza something ebalulekile kodwa ushoda ngemali yokugibela. Ingane iyagula, kumele uye esikoleni, kumele lezi mali nje ey'ncane uthole u-R100 oshodayo, u-R200 oshodayo kodwa caca ukuthi awukho ngempela. So mina ngifuna uqale ukhiphe leso stress, ukhohlwe yisona, caca ukuthi uyakwazi ukuzenzela leyo mali. And then okwakho-ke sewukuthi okay, sengisusile lesi stress sokulala ngingadlile, sengiyakwazi ukuthi ngibe right, ngiyakwazi ukuthenga i-airtime, ngiyakwazi ukunikeza ingane imali yasesikoleni. Ngifuna-ke manje ukuthi siphile kahle-ke la ekhaya. Ikuphi ekumele ngikwenze-ke? Usuyaqala usuyafocus-a lento usuyithatha serious, angithi yabo. So mina ngizokupha leyo nto-ke njengamanje. So leli gama leli lithi Zulu Trader lisuka lapho. Ngicabanga ukuthi abanye benu mhlawumbe lapha ko-TikTok noma ku-YouTube usubonile ukuthi kahle hle yini uSiphelele lento ayenzayo. USiphe kahle hle into ayenzayo ilento ekuthiwa i-trading. Kodwa ehlukile-ke lelo hlobo le-trading engizokufundisa lona. Kahle hle into le besiyenza ngaphambilini. Kodwa manje bengiyenza nabantu bakwamanye amazwe ngoba ikhona lento idumile umhlaba wonke ukuthi la eMzansi kukhona nje le ejwayelekile o-forex laba abajwayelekile, kodwa abantu abaningi abangayi-understand-i and bancane abantu abenza imali ngayo. So mina le engizokufundisa yona, yes icishe ifane nayo, kodwa yona into engikwazi ukuthi mina yabo nje uma ungena kwi-group yami, angithi yabo, let me show you something. So we actually use uTelegram for ama-classes ethu ne. So we use Telegram for ama-classes ethu. So mawubuka lapha egrouphini, let me show you. So angithi yabo ukuthi lapha phezulu kuthiwani 1,496, let's just say 1,500 members akhona njengamanje lapha ku-Telegram. So now uzothi mangabe
If by the end of the presentation interested uthi nami ngiyafuna ukunijoyina Spare, then uzokwenza kanje, uzodownloada uTelegram, uzoya nje lapha la kade udownloade khona uZoom, la udownloada khona nje ama-app, uzoya khona ufike udownloade khona uTelegram. Telegram-ke uwona lo obukayo, uyafana no-WhatsApp. Into emnandi-ke ngawo kodwa ile yokuthi wona uyawagcina ama-messages, so lama-message akho khona njengamanje wena uzothi uma usungena la egroupini uzowafica nawo, so uzokwazi ukusheshe u-catch up kalula. And i-community-ke ngiyakhe ngale ndlela ukuthi siyasizana, yabo njengoba ngingedwa mina ngeke ngikwazi ukumeneja abantu aba-1500. So imagine if umuntu nomuntu kukhona into ayidingayo, yabo njengoba ngenza leli class njengamanje iyaqhubeka iyarun igroup ngale, mina ngikwazi ukuyi-attend, so ngiyakhe ngale ndlela. Mina ngizokupha lokho engikupha kona, kodwa mekufika umuntu kusasa esijoyina ebuza something wena already usuyazi, nawe uzomphendula khona la egroupini usho ukuthi okay, buza yenziwa kanje kanje, pressa la enza ukuthi enza ukuthi enza ukuthi, angithi yabo. So nawe uzothi uma ufika lapha egroupini khona sebengaphambili kwakho bazokulekelela kuleyo nto ozobe udinga usizo kulayo, angithi yabo. So awuthi kukhombise this trading le ngikhuluma ngayo. So le trading engiyenzayo mina njengoba ngithi ihlukile, ibizwa nge-binary options, angithi yabo. So we call this ama-binary options. Mhlampe abanye benu sebeke bezwa ngayo, abanye abakaze bezwe ngayo, but bangikunikeza nje i-example, into esiyenzayo la si-predictor i-price emakethe ukuthi izokwenza njani i-price, izowehla noma izonyuka. So bese sipressa lapha ama-button ethu okutrade ukuthi higher noma lower, depending ukuthi thina si-predict ukuthi kuzoyenzakalani. But awuvele ugese engathi mhlawumbe usekhasino upressa nje ibhathini, siye sibe ne-strategy, siba nama-systems, siba nama-indicators esiwastadishayo azosinikeza i-idea ukuthi okay kwenzeka ukuthi kanje, suyazi ukuthi njalo uma kwenzeka into ewukuthi suke sekuzokwenzeka into ewukuthi. As much as ungeke uwathole wonke ama-trade njalo, kodwa i-most uzowathola uma ngabe ulandela leyo system. So siye sithathe into ekanjalo-ke bese stadisha yona, kube iyona-ke esilekelela ukuthi sithathe ama-trades, yabo. So mina ngizokufundisa yonke-ke leyo nto ukuthi yini yona le isebenza kanjani. And buka-ke kumele wazi ukuthi number one, ngizokufundisa from ku-A, mhlampe khona kunina asebenayo i-knowledge encane, anginandaba mina nalokho, ngizokuthatha nje ka-A ngoba i-most yenu vele i-knowledge eninayo ye-trading, ngiyaxolisa ukusho kanje kodwa i-wrong, which is why abantu abaningi besaluza ngala ku-trading. That is why kunama-scams inqwaba nani nani, ngoba nabantu abafuni ukuzenzela. Mina ngizokunikeza ukuthi lento ukwazi ukuzenzela nje wena uyihlalele ekhaya, lo 2 hours onawo free, uyivulele ifoni yakho, ukhonekthele ku-inthanethi, ubone ukuthi ungenza malini kulolo suku, bese uyaqhubeka ney'nto zakho emva kwalowo 1 hour 2 hours onawo, angithi yabo. So mina ngizokunikeza leyo nto-ke, leso skill leso. Lapha egroupini le kade ekukhombisa yona ku-Telegram, iyona nto esiyenzayo kahle hle, iyona nto esiyenzayo. So mina ngizokukhombisa ukuthi yini le siyenza kanjani, and wena-ke uzosijoyina kanjani. So siba nama-class-ke ayahlukana-ke ngey'khathi, njengamanje sikuleli class leli le-introduction, othi ngibheke i-timetable laphana ngikukhombise. So let me show you la egroupini. Let's do this. Okay. Okay, now all right. So buka-ke la nathi i-timetable. Njengamanje sikuleli class leli la 11 to 12. I-introduction class njengoba ubona la, belikade liwu 12 to 1,
kodwa ngahlehlisa ngaqalisa ngo-11 to 12 because ngifuna ukuthi sibe nesikhathi ntambama for elinye iclass so izohamba kanje. Angithi yabo lele sikulona nali lele introduction class lele sikulona. Then ntambama ngo-4 to 5 sinelinye iclass depending on usuku ukuthi lona lokhu usuku sinama-brokers awu-2 IQ option no-pocket option kodwa ngizochazela yonke leyo nto. So kuzoba nelinye iclass from 4 to 5. So nje kade ngishilo ukuthi le introduction so ngizokuchazela ukuthi yini esiyenzayo, imali siyenza kanjani. And then wena uma usufuna usijoyina uzocreate yakho nayo i-account yokutrader ube ready nawe for ukutrader, then by 4 ntambama usu-ready sesiyaqala mhlawumbe ususijoyina kulela 4 ntambama usufuna wena nawe ukufunda ukuthi okay niyenza kanje i-trading kanje kanje. Mina sengichazela-ke kabanzi ukuthi okay kahle hle masitrader senza ukuthi ubheka ukuthi la, ubheka ukuthi la uthatha i-trade kanje, uthatha i-trade kanje, angithi yabo. Into ozobe usuyifunda-ke kulela ntambama. Kwamanje nje ngisakunikeza i-idea ukuthi ama-class yonke into ihamba kanjani. Njengoba kade ngishilo ukuthi ama-classes are-free, so uzoyibuza ukuthi a-free kanjani ama-class. So uzobona lapha egroupini even lapha ku-WhatsApp kunosisi esizana naye lapha ku-WhatsApp uzokulekelela just u-create ama-account nayo yonke into le ngizoyichaza la mangabe usuzenzela nawe mhlawumbe khona la uba nenkinga khona uzokwazi ufike umbuze khona. And then nalapha ku-Telegram usungene ngala ku-Telegram uzofica futhi omunye ubhuti uThamsanqa lapha ku-WhatsApp usisi uBongi ku-Telegram ubhuti lapho uThamsanqa bese kube yimina futhi nami mina ngikhona yonke indawo-ke kodwa ngigxile ngala ku-Telegram because u-WhatsApp usuke nje usathola i-information then mawusu-ready bese ubuyela ngala ku-Telegram, angithi yabo. So mina ngiye ngithi-ke mangabe usu-right mina nawe sesohlangana ngala ku-Telegram, mina ngizokuchazela nje kanjani i-create account kanjani. Alright, so let's say u-interested now to spare, ngiyafisa nami ukuthi ngijoye mhlawumbe senze example nje just ubone ukuthi i-trade kahle hle isebenza kanjani kwayona i-trade. So let's say mhlawumbe othi ngifake nje just 100 rand example noma sithi 2 bese sithi let's see 1 2 3 okay now asiskip la. Okay, now it's fine, let's take it. So let's say mhlawumbe ngithathe le trade njengoba ngipresse u-higher laphaya, yazi ithini le trade yami mase uyichaza ukuthi ngizowina kanjani ngizoluza kanjani, right? So njengoba kade ngishilo ukuthi amanye uyawaluza amanye uyawawina. So ukuyiluza kwami kuzosebenza kanje. So njengoba ngipresse u-higher la, yabo ngisho ukuthini, angithi yabo i-trade yami nawo nayi i-dot le green la kobhala u-200. So athi ngiya 5 minutes. So now-ke ngama-binary options, i-trade yakho izo-expire nini noma izophela nini. So ama-options wonke aba ne-expiry time. So la cela ni-confirm ukuthi okay sazwakala. Alright, so i-trade yakho-ke iba ne-expiry time isikhathi esishoyo ukuthi i-trade yakho uthi ayiphele nini, angithi yabo. So mina ngithe i-trade yami ayiphele after 5 minutes, angithi yabo. Okusho ukuthini njengoba ngingene kuleya dot leyana izoziphele after 5 minutes. Right now kusasele about 3 minutes njengoba ubona laphana 3M. Okusho ukuthini if i-price nje lo line lo olokwehla wenyuka uyona price ne, njengamanje ingezansi kwalo line mina engingene kuwona. So njengoba ngithe mina higher ngisho ukuthi kuzophela u5 minutes lo line lo olokwehla wenyuka usu-higher than lo kade ngingene kuwona mina. Sithi ngingenela kulo lapha phezulu kumele uye above, angithi yabo. Ngithi yabona njengamanje usu-above kade ula ngezansi, isikhathi ula ngezansi bengisaluza. I'm sure ubonile la beku-minus 200, angithi yabo.
bengisaluza okwaleso sikhathi. Kodwa awuyiwini i-trade uma ngabe singakapheli isikhathi. So usuke usalindile njengoba namanje hhayi ukuthi sengiyiwinile ngoba ngi-above. Kuzoze kuphele isikhathi, angithi yabo kwamanje kusesele 2 minutes and 30 seconds, angithi yabo. So angakayiwini-ke leyo trade, angakayiluzi. Kuyikona ukuthi okwamanje ihamba kahle ngoba yenza lento ebengithe mina izoyenza. Ngithi ngithe mina it will go higher or it will be above or higher than la ngingene khona. And okwamanje uma uyibuka it is higher, angithi yabo. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi mina makuphela u-2 minutes njengoba kuthiwa kusele lo 2 minutes osele. If uphela lo 2 minutes lo i-price ngempela i-higher than la ngingene khona, mina naye i-profit engizoya nakho kubhale expected profits 176 rand, angithi yabo. Ngizobe sengikwenzile 176 rand ngale example trade engiyenze phambi kwenu, angithi yabo. Senginawo 176 yabo. But wena-ke oyisholo wena ukuthi i-trade ne-trade usuke uyithatha ngamalini, ufuna ukuhamba ngamalini, angithi yabo. So nakhona lokho kuzogadwa ukuthi unamalini vele okuyiyona yona o-trade ngayo. So ukube bengino-200 kuphela la bengeke ngiwufake wonke u-200, mhlawumbe bengizofaka u-20 rand not u-200, angithi yabo. Because kahle hle i-minimum u-18 rand. Ungayithatha i-trade ngo-18 rand uyitholele lowo 15 rand wakho, uphinde uqhubeke uthathe uyithole omunye 15 rand kanjalo kanjalo. Wenzelani? Wenzela ukuthi kulawo ma-trade ozowathatha abe wrong, ungabe usuluza yonke imali yakho. So nje uma une-1,000 olifakile uzoyi-break-a down, mhlawumbe uhambe ngo-100 rand or ngo-50 rand or ngo-200, angithi yabo. Kodwa hhayi ukuthi uzofaka nje 1,000 yonke kanye kanye ngoba kuyenzeka amanye ama-trade waluze, kuyenzeka amanye wawina, angithi yabo. So thina right now khombisa ukuthi sisawina in about 40 seconds ukuthi siyiwine le trade. And then masiyiwina uzobona kuzobuya lo 200 wethu ungene laphayana, phinde ngene lo 176 so i-profit. So ihamba kanjalo-ke i-trade nje just ama-basic ayo, kodwa akusikona nje lokho ukuthi uvele uthathe i-trade kanje. Mina it's because ngibukile la nga-analyze le indicator yami ADX ne-trend nje uma uyibuka kodwa ibikhombisa vele i-direction ukuthi iyaphezulu, angithi yabo. So bekulula ukugesa ukuthi izoya phezulu mekuthi usho kanjani, angithi yabo. 3 2 1 saphela isikhathi nayi yabuya imali yami, angithi yabo. Buka seku-45,125, angithi yabo. So ikanjalo nje ilokhuzana i-trade ihamba kanjalo. So iyona into engizobe ngikufundisa yona-ke leyo ukuthi uyenza kanjani, ubona ngani. Ngibone ngani kwamina ukuthi izoya phezulu njengoba ngipress u-high, wena uzobe ubona ngani, uzobe ufunda yonke-ke leyo nto. So yeah, i-idea nje ileyo nto, into esobe siyenza, into ezobe ngikufundisa yona uzozenzela lapho efonini yakho, awudinge muntu ukuthi akutshele ukuthi kuzokwenzakala. Mina ngizokufundisa ukuthi wena ukwazi ukuthi nje uma uthola isikhathi nango-12 ebusuku-ke siya-trade, nango-1 ekuseni siya-trade. I'm sure bakhona abanye ababone ama-video ami trade ngo-5 ekuseni siya-trade nje thina sinathi isikhathi sokuthi isikhathini manje le market lesiyi-trade-ayo ivula 24/7 njengoba kuMgqibelo nje manje. Kahle hle i-live market ivalwa ngo-Friday, kodwa bese kuzoba khona le kuthiwa i-OTC market, angithi yabo. OTC, so le OTC u-24/7 yona, nango-2 ekuseni uzobe utrade. So leso sikhathi nje wena ositholayo ukuthi uyasebenza uyatohoza, it's fine. Uma ubuya etohweni wenza into ozenzayo, uphumula kancane mhlawumbe before ulale uyivulele ifoni yakho or i-laptop yakho depending ukuthi usebenzisa ini, doesn't matter. Uyivulele ifoni yakho uzenzele lento. So nayo into engizobe ngikufundisa yona-ke. So let's say uthi-ke Siphe, I'm interested, ngiyafuna nami ukuyifunda lento, nginijoyina kanjani, lama-class ahamba kanjani. So njengoba ngishilo ukuthi bakhona abantu engisebenzisana nabo abazokusiza, but uzoyibuza ukuthi wena Siphe, wena uyasifundisa, khona nabantu abakwi-team yakho abazosiza.
yonke lento niyenza mahhala kanjani ndoda khuluma. So ikanjena-ke mina ngikhokheleka kanjani-ke or thina sikhokheleka kanjani as i-team yami njengoba ngithi kuwena i-free lento le. So ikanje sithi mina lento bekade ngivele ngiyenza ngaphambilini angithi yabo. So sinama-brokers awu-two, I-Q option, i-pocket option. Bengivele mina ngiwasebenzisa kudala nje yabo. So sithe nje siyenza lento nabantu bakwamanye amazwe ngabe sengidecide no man lento le I think be bazokwazi abantu basekhaya ukuba ukuyi-understand-a lento if mina ngingayichaza ngesiZulu. So suka lapho-ke le gama leli lithi Zulu Trader nga-decide ukuthi no man, let me create a new account for abantu basekhaya. This is where the name Zulu Trader came from. Nga-decide nje ukuthi le mina ngizoyichaza yonke into ngesiZulu, which is why uma ungena lapha egroupini uzofica umama ona-55 ufica ingane esanda kuqeda u-matric last year mhlawumbe ina-19 angithi yabo. Ngobani indlela engiyichaza ngayo umuntu ona-19 nomuntu ona-55 uzongizwa, umuntu ona-28 umuntu ona-34 uzongizwa ngobani ngiyibeka ngesiZulu. And-ke since mina senginayo experience I know ukuthi yini into ebalekile yini engabalekile. Mina singahlala nawe usuku olodwa by end of the day wena ube usuwenzile lo 100 rand 200 rand ngobani angeke ngiyichaze yonke into engabalekile like ziningi izinto ezenza lento kube ngathi complicated kanti ukuthi nje abantu bachaza yonke into engabalekile. Mina ngizofika nje la ngikuchazele i-platform ukuthi okay sibhaya la masela la and then ubona kanjani ukuthi kumele upress ukubhaya ubona kanjani kumele upress usele and isikhathi sakho sikala kanjani. Yabo mina ngizodila nalezi zinto lezi ezizokwenzela imali ukuthi lawa Bollinger Band le indicator ukuthi zonke lezo zinto ayibalekile izinto that you can pick up along the way wena as nawe ukhula nawe uyithanda le trading le then wena uzobe ukuthi mina okwami ukuthi nje just get you to a point where uzenzela khona 100 rand 200 rand and then wena uzobe usuya-decide ukuthi hayi man spare ngiyayithanda lento ngifuna ukuthi ngiyenze nje like ngifocus kuyona ngiyenze full time then wena-ke uzobe usuyaqala-ke usu-target-a mhlawumbe o-500 yabo 300 500 kuya phezulu then ngokuhamba kwesikhathi sekuyi-1000 kuhamba yabo kanjalo kanjalo lokhu ukhulisa i-account yakho ukhulisa i-account yakho ya-withdraw uyakhulisa ya-withdraw angithi yabo kuzoba kuwena-ke lokho. Mina okwami nje ukuthi ngi-introduce lento ngikunikeze iskills sokuthi ukwazi ukuzenzela lo 100 rand. So wena uma usukwazi ukwenza 100 rand kuzobe sekukuwena-ke ukuthi sengiyakhula-ke manje nami as a person or as a trader sengifuna ukuthi ngiphile ngalento mina-ke ngiyaphila-ke ngayo so ikona-ke lokho engifuna ukuthi mina ngiku-introduce kukona yonke esizobe siyenza-ke la. So let's say uthi-ke Siphe I do want to join and nami nginayo imali encane how do I join? So ikanjena-ke lento ukuze ibe free for wena i-broker ngikhulume nayo i-IQ option i-pocket option lawo ma-broker owu-two ukuthi akube yibona abazosikhokhela thina sokufundisa senze yonke into caca ukuthi we get you to a point where ukwazi ukuyi-tradela nawe ukwazi uku-analyzela ukwazi ukuzenzela yonke into and then u-create i-account kuyona le broker or le ngisho awu-two lama-broker utrade khona and then i-broker-ke iyona ezobe isisikhokhela thina not wena. So this is how it's free for wena and then wonke umuntu ekugcineni uyagain i-broker iyagaina iyakhula wena uyagaina uthola i-knowledge uthola indlela yokuzenzela isinkwa ithina siyakhula ngala everyone gains ekugcineni angithi yabo. So iyona ndlela-ke sikwazi ukuthi siyenze ngayo ibe free sicela-ke lo sidwebelayo eskrinini ayeke ukudweba please uthi ngikhiphe le drawing yakhe. So sicela lo sidwebelayo uphethe i-Mobicel kubhaliwe la Mobicel F40 or something please sicela uyeke ukuthinta i-screen. Okay yeah so ama-classes azobe hamba kanje even sengikufundisa-ke nje sobe sixoxa nje kanje ubuka i-screen sami ngikuchazele yonke lento lo ukuthi okay kwenzakalani la yini la ubona kanjani yonke leyo nto sobe siyichaza nje kanje siyixoxa futhi ngalo ulimi lwethu osili-understand-ayo sonke.
So i-minimum ke if ufisa ukusijoyina ngithi yabo sinama-brokers ayi-2 sino-IQ option sino-pocket option. So le ngikuyona njengamanje u-IQ option but indlela esifana or esebenza ngayo iyafana ihluke lapha nalapha ozoku-understanda kodwa mosu-understanda vele kwa-trading mosu-understanda or usungaphakathi angisho nje kanjalo okwamanje uzothi uma uvula nale ungawuboni umehluko kodwa mosungaphakathi uzowabona nama-benefits okuba no-IQ option uzowabona futhi ne-advantage yokuthi ube no-pocket option angithi yabo so u-pocket option kodwa it's for labantu laba abazothi mina nginawo imali engango-300 kuya phezulu kodwa uma ubuka lawo IQ option let me show you let's say mhlawumbe usuya-deposit let's go to deposit buka-ke minimum la nabo F_N_B apps minimum 180 angithi yabo so that means ngala i-minimum 180 but akusho ukuthi nawe-ke usuzofaka 180 ngempela bonawo 200 uzofaka u-200 singaze kube 180 ngo bonawo 250 uzofaka u-250 angithi yabo but maye less than u-300 uzofaka leyo mali la ku-IQ option but if unawo u-afford u-300 kuya phezulu 300-400 kuya phezulu ngizocela usebenzise u-pocket option and then ama-benefits a-pocket la ku-IQ option bakunikeza 7 days i-account yakho ukuthi iqualifye but ngizokuchazela kahle uma usu-deposithile wenza yonke into kanti ngale ka-pocket option as soon as udeposita yonke into yakho izohamba kahle so bese kufaka nje egroupini leyo trade siqale sifunde nawo but understanda kahle mosu-create-ile account yakho just nje ama-basic ukuthi la uzothola okay angichaze-ke enye into-ke siyidiscussile nalama-broker omabili ukuthi bezongipha something ngifisa kodwa ukuthi nomuntu oze ngegama lami bamuphe something so enye into-ke abazokupha yona let's say usufakile-ke lo 200 wakho or let's say unawo kawafaki uzokwenza kanje so uthi siqale phansi laphana uzoklikha lapho deposit let's say usuyi-create-ile ngithi account yakho and then usungaphakathi-ke kwi-app nayo izobe something like kanje kodwa izohluka kancane ngoba ifoni angithi kodwa nje izobe kanje or unless-ke uma ukwi-computer then izoba exactly kanje but uzobona u-deposit laphana let's say uklika u-deposit wakho and then mosu-deposita let's say mhlampe if unawo unayo i-app uzo-selecta lawa ama-bank lawo let's say kodwa ayikho ibhenki yakho mhlawumbe usebenzisa u-TymeBank mhlawumbe usebenzisa u-Discovery wonke lama-bank amancane angakabi khona la for instance I know uCapitec usebenzisa i-Mastercard khona le khadi lelo khipha ngalo imali kwe-ATM uzobuka-ke la ukuthi wena elakho ikhadi libhalwe uba liba nale logo le malibhalwe uVisa or le kanje mangabe ku-Mastercard so wena uzobe ususelecta leli khadi lelo kuyilona lona if ungenawo lama-bank yabo mono Standard Bank nawo Standard mono F_N_B nawo la sengisho lo if wena eyakho ingekho la njengo-Capitec, TymeBank, Discovery kanjalo awukho la kodwa ngale ka-pocket option akhona wonke lama-bank layo ngasho kuzoba lula uma usebenzisa u-pocket option but you'd have to start from u-300 kuya phezulu angithi yabo kodwa la mona less than 300 mhlampe ungenawo kodwa ingekho ibhenki lakho la uzoselecta-ke u-Mastercard noma uVisa ngithi yabo according to ikhadi lakho ukuthi liwuba so let's say mhlawumbe uCapitec uzoselect u-Mastercard but wena-ke before ufike la ku-amount bazoqala lapha kwama-currencies izovela u-pound, dollar, euro amarandi kanjalo wena uzoselecta-ke amarandi uZ_A_R lapho uzobona amarandi uzoselecta amarandi isizathu yazi isiphi ayikho into etheni ehlukile ngokuthi i-account yakho amadola noma yamarandi noma yama-pound isizathu kodwa yilesi sokuthi if wenza i-profit mhlampe kuvele laphansi okay uwinile le trade you earned ubani u-$15 how much is u-$15 bengikubuza uzothi wenze malini awazi ukuthi wenze malini kahle hle yazi ngobani ngoba awuwajwayeli amadola
So uzokwenza njani? Uzoqala uye lapha ku-Google uyotype lapha $15 bese bayakuvezela oh $15 imali engaka. Oh ngenze 220 rand. Kanti mangabe uvele nje i-account yakho wayenza amarandi uhlezi wazi ukuthi okay ngenza 200 rand, ngenza 500 rand, yabo awulokhu convert. So ingakho ngithi asivele sibe simple sonke siqale ngamadola ngamarandi sorry. Then-ke ngokuhamba kwesikhathi uma usuwajwayela amadola nalento usuyijwayele usungashintsha-ke uyenze kube amadola noma amarandi kanjalo. Alright. Yeah, so wena uzoselect amarandi lapho, then uma uqeda ukuselect amarandi uzobe usuya lana kwi-amount la uzofaka khona-ke leyo amount ofuna ukuyifaka uma ikhona la select nje kanjalo. Alright, let's say uyawufaka mhlawumbe, let's say uno-200 angithi yabo uyibhalele 200 rand. Nansi-ke iphathi ebalulekile. Ngithe mina i-broker izokupha something angithi. So le broker yaka-IQ option ikupha u-180 wokutrader i-trade yakho yokuqala ngqa. So ukuze uyithole-ke kodwa leyo lokhuzana kuzomele ufake la yabo lo yazula utrader lo kade uthi ngikukhombise lo ubhale exactly kanje kuwama-capital letter and then futhi kube igama elilodwa ungathi Zulu space trader uZulu trader and then futhi abantu bayawukhohlwa lo R egcineni bavele bathi trade u-R bangawufaki. No, it's Zulu trader igama kodwa elilodwa nama-capital letter njengoba ulibuka nje libhalwe kanje, so uzolibhala kanje. Naku-pocket option iyona promo code le, naku-IQ option iyona promo code, kodwa ku-pocket option uyifaka ngesikhathi usa-create i-account uzofika ufake i-password bese ngezansi ufaka uZulu trade. Ku-pocket option kuzoba lula-ke, email, i-password bese ufaka uZulu trader i-promo code. Khona-ke uzothola ibonus ya 60%. And option ngesikhathi usa-create i-account awuyifaki i-promo code, uyifaka laphana ngesikhathi usu-deposit bese u-enter lapha uZulu trader lapha bese uklikha u-apply. Mase uklikhile u-apply kuwena-ke izovela i-circle ibe green angithi yabo kumina i-red because isindala kumina. Kuwena ngoba uzobe ungakayisebenzisi uzofaka uZulu trader and then uma uklikha u-apply kuzobhala ukuthi promo code is applied bese ubona uZulu trader usune-circle e-green. Mangabe kunjalo then you know ukuthi yonke into uyenze kahle. I-link yo-create ama-account ngizowasenda egruphini after leli class le. So uzobe usuklikha leyo link ucreate i-account le yakho ya-IQ option. So ngicela kodwa nenze kanjena-ke mangabe unawo ngiphinde ngichaze lapha ama-broker. So ama-broker awu-2, IQ option no-pocket option. IQ option njengoba ngishilo ukuthi khona lo 7 days abakunika wona engathi ungenza yonke into within lo 7 days ka-IQ option. So mangabe unawo i-IQ option wakho mangabe unayo imali yokuqala la ka-IQ option lo 200 250 lapho but less than 300, okay ufake kodwa enza sure ukuthi i-account yakho uyayi-create and ufaka imali ngesikhathi uyi-create. Unga-create namhlanje uma kuthi imali mhlawumbe njengoba kuwumhla ka-21, let's say imali uzoba nayo mhla ka-25 ngenze example, ngoba if uzoba nayo mhla ka-25 then yabo lo 7 days if u-create namhlanje account yakho by umhla ka-25 already wena uzobe usuno-2 days kuphela angithi yabo. So mina ngifuna ukuthi uyi-create eyaka-IQ option uyi-create ngalolu suku lelo ozoba nemali ngayo. So uma wazi ukuthi uzoba nemali mhla ka-25 ungayi-create eyaka-IQ option, create eyaka-pocket option ngoba u-pocket option wona ukunikeza 30 days not u-7 days. So u-30 days uzokwazi ukuthi ngawo u-create i-account ibe right. Ubu-practice up until let's say mhlawumbe uzoze uyithole month end, that's fine, you still have 20 days ungadeposita month end ka-pocket option. So yeah, isho njalo indaba. Ake ngithi-ke ngiyayivala lapho bese mina ngizobe sengivula ama-mic enu. Uzothepha nje lapho i-mic lapha phezulu ubuze imibuzo mase uqedile bese uyayivala ukuze singaphazamiseki nomunye kanjalo kanjalo. Mase ekhuluma omunye uyivale yakhe i-mic ukuze singaphazamiseki.
kanjalo ngizobe seniyadedelana-ke. So manje ngivula ama-mic enu, ngidedela ini? Ngidedela imibuzo. Onombuzo, awukho-ke umbuzo obhedayo bakwethu, awukho nje umbuzo obhedayo. Sizobe sesiphuthuma nje ukuthi sisizane, and then emva kwalapho ngizosenda ama-link lapha ku-WhatsApp. Ukhona-ke noSisibonga. Yabo nje umuntu ongayona i-admin kwi-group yami, ungamlaleli ukuthi akumeseje eceleni esho anything athi ishiwo yimina noma sisebenza kanjani. Uqala umcheck lowo muntu ukuthi uyiyona yini i-admin kwi-group. Mengabe engayona i-admin akasebenzi nami lowo muntu. Wonke umuntu okwi-team yami uyi-admin. So uThamsanqa Nxele kube uBungi, kodwa uzomconfirma ngani? Ngokuthi umcheck lapha egroupini ukuthi uyiyona yini i-admin. So yeah, ilokho nje kuphela okubalulekile kwamanje. Danko, ake ngivuleke manje ama-mic. So yeah, uzothepha nje lapha i-mic yakho ubuze umbuzo, sengiwavulile ama-mic. Danko. Siphe sawubona mfowethu, sanibona nabanye abantu abakhona e-meetingini. Yes. Bengicela ukubuza nje sawubona. umbuzo owodwa la. Yes, sir. Mayelana ne-bonus lo oyitholayo after usufake uZulu Trade. So kwenzakalani Yes. uma kuthiwa mhlampe ususiqeqeshile sakwazi futhi nokuyibona ukuthi nosesefit umuntu sengakwazi ukuthi ayiqhubekele yedwana eceleni njengoba dusho nje ukuthi yonke into ifunayo ukuthi yenzeke leyo. So uma sengiyaqala ngiyatrader and i-trade yami yokuqala iyawina, eyesibili mhlampe iyawina, eyesithathu futhi iphinde iwine, and then mhlampe kwenzeke kwesi-4 izinto zingahambi ngendlela mhlampe. So kule mali le ibonus ebengiyitholile, uma ngiwina i-trade yokuqala iyakhanseleka yini na? Ukuthi mhlampe ingasadleki uma kwenzeka mhlampe i-trade engiyithatha emva kwalokho uthi ayihambi ngendlela. Alright, ngiyabonga kakhulu bhuti wami, balekile umbuzo wakho. Uthi ngokucacisela. So la angithi sinama-products le okhuluma ngayo iyona le ya-IQ option le sikuyona. So yona uthola 180 rand wokuthi i-trade yakho yokuqala ngqa uzosebenza khona. Uthi ngikwenzele example, angithi ngithe i-minimum mo-deposita u-180 angithi. So let's say wena vele ufake u-180 ngempela, angithi yabo. If ufake u-180, i-trade yakho yokuqala ngqa, ngithi ngithe uphiwe vele u-180 lo wokuqala. So wena uzofaka lapha kwi-trade yakho uthi ngihamba ngo-180 lapha kuleya amount la. Uzofaka lapha ku-amount uthi ngihamba ngo-180 bese uyayithatha i-trade ngalo 180. Uma uyithatha ngalo 180, let's say iyaluza le trade yabo leyo yokuqala. Imali angithi ubufake 180 wena. Imali ezoluza ezohamba yazi yiphi? Ile okade uyiphiwe i-broker. Iyona kuphela ezohamba. Wena eyakho wena le kuyiyona lo 180 lo ubukade ufaka wena, wona ngeke u-affecteke wona. Imali ozobe uyiluzile ileyana kuphela. Okusho ukuthi if uyiwinile futhi le mali ozoyithola nanko la 158, sometimes it's 160 something. Leyo mali ozobe uyitholile izongena on top of lo 180 lo kade unawo. And ayinambandela-ke mangabe isingenile on top of lo 180. Ungayi-withdrawa, ungaqhubeka utrade ngayo, ungenza noma yini. Kahle isifana nemali yakho nje ongathi imali oyifakile ngoba usuyiwinile. Kahle nje ikuphile i-broker ithi i-trade yakho yokuqala ngqa ithathe ngo-180 rand. So ungayitholela nje 150 even namhlanje ufake lo 180, start i-trade nawe ntambama, moyithatha leyo trade uyiwinele yona leyo trade usuno 150 wena kanjalo. Angithi yabo. Yeah, cha ngazi uma uyaphenduleka nbhuti wami. Alright, so which means after i-trade yokuqala whether uyayibwina noma uyayiluza, leyo bonus osuyitholile izobe isikhanseleka ngaleyo ndlela. Uma ube nenhlanhla wayiwina, kwaqhubeka nje wawina kanjalo, ngeke usaba khona usaba nawo ukuthi mekwenzeka uluza uqale ukuthiwe hayi ngoba vele ayizange izithathwe ibonus yakhe asiqale sithathe yona le bonus lekuqala, which means imali ezobiseka uzobe safe ngayo ngaleyo ndlela. Okay, ngiyakuzwa.
ngiyakuzwa bhuti wami. No, let's just say ibonus ye-trade yokuqala kuphela, i-apply kwi-trade yokuqala kuphela. Ekwesibili ukuthi kwenzakalani isekuzo-affect-eka kwimali yakho ngqo. Eyokuqala kuphela i-trade. I think ngiyakuzwa-ke manje. Alright, hayi no, ngiyabonga. All right, thank you. Ngiyabonga bhuti wami. Singamtetela komunye. Oh, sawubona Siphe. Yebo, sawubona sir. Bengicela ukubuza ukuthi mina since ngileje sengumuntu ezobe eqala. Umuntu since ezobe eqala uyamsiza ekuqaleni throughout ekutheni uyakwazi ukumlekelela ukumtshengisa ilokhuza ama-profit angakwazi ukuwathenga for i-duration for isikhathi esingakanani ukuze agcine sekwazi ukuzibona yena usefithi enough ukuzimela ukuthi azenzele yena, noma kunesikhathi esithile osibekile ukuthi umuntu umsize ngaso, emva kalapho usuke sekwazi ukuzibona ukuthi yena wenza kanjani. All right. So othi kukhombise la, this was namhlanje mhla 21 angithi. Buka-ke this was June 20. Angithi yabo ngila ku Telegram. Besikade sithatha ama-trade izolo, angithi yabo. Nakho la win loss angithi yabo. So i-trade yokuqala siwinile. Ngenza kanje mase ngitrade mina ngesikhathi sami ngithi nami ngiyatrade ngiphinde ngifundise ngiphinde ngitrade. So mase kushaya isikhathi sami sokutrade ke mina ngiyasharisha ama-trade, ngiyasho ukuthi okay, mhlawumbe ngesikhathi esiwukuthi to isikhathi esiwukuthi ngizobe ngitrade. So whoever uzobe available ngaleso sikhathi uzowathatha naye lawo ma-trade. So angithi yabo nje la ngenze example ngathi buy GBP JPY, okusho ukuthi wena uzoya la kwi-platform yakho wenze njani, uyosesha lapha lento u-GBP JPY, kodwa ngizokufundisa yonke lento angithi yabo. Now GBP JPY uklikhe bese uyabhaya laphana nangubhaya angithi yabo. So into leyo mina engizobe ngiyenza mangabe ngitrade njalo, mengitrade mina ngiyawasharisha ama-trades ami. At the same time futhi ngesikhathi ngikufundisa lapha eklasini angithi yabo, buy USD JPY lesa ayiluza le, and then emva kwalapho-ke sawawina wonke-ke lawo yabo. Nakho that's 8 trades ngisharisha ama-trade awu-8 izolo, sawina eyodwa kusho ukuthi awu-7 siwawinile, saluza eyodwa angithi yabo. Ngase ngathi hhayi-ke ngiyayivala lapho angithi yabo. Nango ofike late uthi mina 4 wins no loss, yosho ukuthi yena ufike uthole la wawu-4 ugcina kuphela kodwa wawinile akaluzanga neyodwa angithi yabo. Kusho ukuthi naye useyitholela ama-trade awawinile mahhala just because bengitrade mina wase wathatha lama-trade kade ngiwasho angithi yabo. So ngizama ukukhombisa ukuthi yes ngiyaba khona for mina mengitrade nje anytime, hayi ukuthi ngesikhathi ngiyasho ukuthi ngiqale ngintshele ukuthi hayi from isikhathi esiwukuthi to isikhathi esiwukuthi ngizobe ngitrade because nami nezinto zami engizenzayo eceleni, but ngiyantshela ukuthi hayi from mhlampe 3 to 4 ngiyatrade, and then sihlangane ngo-3 to 4 egruphini. Mengitrade ngiyasho ukuthi okay, buy into ukuthi sell into ukuthi, vele ngizobe sekukhombisile ukuthi mangithi buy into ukuthi wenza njani, njengoba kade kukhombisa ukuthi uyayisesha laphana and then nangu-buy nangu-sell angithi yabo. And then futhi-ke enye into-ke bese kwamaklasi siba ngiyanifundisa ukuthi okay, nasi-ke i-strategy wena-ke masuwedwa usuyifundela laphana ukuthi usuzenzela ama-trade mengingekho mina angithi yabo, ukuthi ufunde nawe ukuthi mina ngizobona ngani kumele ngibhaye, ngizobona ngani kumele ngisele, kumele ngifake ama-indicators kanje yonke leyo nto. Amaklasi ngiyawarekhoda ngiwafake lapha kubani, ku-YouTube wethu. Ngizokukhombisa-ke even kumanje ngathi mawuphuma la ubufunda i-strategy esisisebenzisayo thina, khona i-strategy engisibiza nge-strategy samakhaphula axabanayo. Indlela engiyichaza ngayo so njengoba ngisho ukuthi ngiyifundisa ngesiZulu and ngiyifaka ngale ndlela ukuthi angisebenzisi le terminology yaka-trading le complicated, ngiyibeka ngale ndlela ukuthi
umuntu omdala nengane bakwazi ukuyi-understand. Yabo njengoba ngithi i-strategy samakhaphula axabanayo, suke sikhuluma ngale indicator le ela ezansi, ADX, angithi yabo, but indlela engiyichazela ngayo uyayibona lento engiyishoyo ukuthi ngisuke ngithini uma ngithi ayaxabana, ngisuke ngithini mase seyaxolelana, wena uzongena la esexolelana khona. Ngithi yabo into engiyakhayo leyo esithombeni, into nawe ungayichazela ingane, uyichazele umuntu omdala, kodwa bobabili bayizwe leyo nto, angithi yabo. So ku-YouTube-ke ngiyawafaka-ke lawo malokhuzana, lawo mavidiyo kanjalo ukuthi uphinde uyifundele-ke nawe ukuzenzela lawo ma-traits, uwathathe nawe ngesikhathi sakho ulokhuze. And then mase siba klasi, angithi usuyaqala nawe usuyayi-trade-ela on your own. Siba namaklasi la ngiphinde nginike khona ithuba ukuthi kade uyi-trade namhlanje le strategy, ukuphi la ubona ngathi usalekha khona, bese ngiyakukhombisa ukuthi okay, makunje enza kanje, makunje enza kanje. Angithi yabo nangu-ke ku-YouTube wethu la uZulu Trader SA, couple strategy on pocket option. Kukhona nala ku-couple strategy, nangu la couple strategy class 2 esani lapha ku-IQ option la pocket option, but sewuthi strategy esodwa kuwona womabili ama-broker. Angithi yabo la IQ, la pocket option, la IQ option. So wena mawukuthi ugcina ukhethe i-IQ option, uzosifunda, uzobuka le video le couple strategy ngala, mawukuthi pocket uzobuka le yangala, kodwa i-strategy esifanayo vele ekugcineni uzogcina unawo womabili lama-broker because kunama-advantages akhona azokusiza ukuthi uno-pocket option, khona la uzosizakala khona ukuthi no-IQ option unawo. So vele ekugcineni uzogcina unawo, kodwa kwamanje ungathi wena mawukuthi imali awunayo, wena wazi iphakethe lakho, uzofaka le mhlawumbe no-300 uyifake le-pocket option, mhlawumbe no-200 uyifake le-IQ option. Unawo kodwa ufaka 200 IQ option uthi 300 pocket option, ube nawo womabili. So kuzoba kuwena, njengoba ngisho namaklasi siyawahlukanisa, IQ option, pocket option, kanjalo kanjalo. So yeah, ukukhombisa nje ukuthi yes, uzoyithola leyo nto leyo ukuthi uzosizakala, ama-trade ami ngizowasherisha, and yeah, uzokwazi ukuthi ngesikhathi nami ngi-trade ubukhulisa na-account yakho lapha kwimali yakho le yangempela-ke. And then futhi ilokhuzana wona wonke-ke ama-broker, mangabe ucreate i-account uyalokhuza, uyithola kufike kubi le account le ebizwa nge-real account, kube i-account ebizwa nge-practice account or i-demo. I-demo yabo nje mengiswisha la i-demo uzobona uzoshintsha ne-amount. Okay, angithi yabo $7,000. Le imali le enjani yokupractice-ke manje. Let's say mhlawumbe kade siqeda iclass mina nawe, mhlawumbe ngafundisa something ethi okay, makunje la ubothatha ubuy, makunje la ubothatha usell. So usafuna ukupractice leyo nto before uyenze ngemali yakho yangempela, uzoswisha laphana usuke kwimali yangempela uze ngala kule mali le yokudlala le yokupractice. So ungene khona bese uthatha ama-trade lana-ke ama-trade mangabe uyithatha noma uyiluza noma uyiwina, ayi-affect-eki imali yakho le ngale ku-real account. Angithi yabo le noma ngayiluza noma ngayiwina anginandaba ngoba angeke ingi-affect. Yokupractice nje lento le engisuke ngiyifunda ukuthi makunje ango-press ubuy, makunje ango-press usell. Angithi yabo then masubothi hayi sengiyayibamba kancane, usuyabuyela ngala, ususwisha, usubuyela kwi-real account yakho, usuwenza lento kade uyipractice-ke, le kade kufundisa yona nawe usuyipractice-ile, usu-trade kwangempela. Angithi yabo. So yeah, kunaku-IQ option ikhona, naku-pocket option ikhona i-demo. Kahle hle nje uma uvula i-account azovuleka o-2 lama-account, kuzoba u-IQ option, mina kuzoba i-real account, kube i-practice account. Wena uma uklikha nje lapha kwi-amount azovela womabili bese kube wena osho ukuthi okay, ngifuna ukuswishela to i-practice noma ngifuna ukuswishela to i-real account. Angithi yabo. So yeah, cha ukuthi uyaphenduleka sisi wami. Yebo, ngiyaphendula Sipha, ngiyabonga kakhulu. Alright, danko. Mhlawumbe sithathe ukugcina mekhona.
Mhlawumbe mekusakhona osacabanga omunye umbuzo ngicela uphinde ngijombe futhi Alright, just nje ngibuza lo mbuzo ngoba ezinye izinto engijwayele ukuyibona mhlawumbe kulabafana laba abatradeayo abahamba ngama-Lamborghini beveza ukuthi mhlawumbe umuntu usethathe maphi ama-trades and usenze imali engakanani. So la kwi-binary option uyakwazi yini ukuthi mhlawumbe let's say kwi-group usufakile ukuthi asifake ubuy mhlawumbe for u-GBP USD and then mina mhlawumbe ngifake yes. and then mase ngibhaya mhlawumbe kathathu kuleyo trade day-1 i-binary option iyakwazi ukuyivuma into efana naleyo noma nje ukwazi ukwenza one phela. No, uyakwazi ungapressa uthi kwenzele nje manje leyo nto, just example leyo nto eshoyo. You can do that. Let's say mhlambe I think ilogic yalaba abantu abasuke benza leyo nto is to especially laba be-forex is to manage i-trade. Let's say mhlawumbe ufuna ukuthatha i-trade nge-1,000, angithi yabo ufuna ukuriska nge-1,000 kodwa mhlawumbe uthi yena uzovele athi 100 avele ahambe ngo-100 bese athatha mhlawumbe ama-trade azabe u-10 yabo nje la mhlawumbe nami ngapressa ngithi 10 yabo ngithi yabo ngoba okay press-ke kanye because isikhathi bese singisekho but ngiphinde just example ngithi yabo buka sengifake inqwaba. The problem is lana kuthina ayiyenzi sense angithi yabo ngifake o-100 kodwa aba-800 kuthina ayiyenzi sense yazi ngobani vele i-trade izoze iphele emva kwesikhathi so ukuthi ngingene ngama-trade amangaki it doesn't matter ngama-entries amangaki it doesn't matter ekugcineni mina angikwazi ukuthi ngimanage ngale ndlela bona basuke befuna ukuthi let's say mhlawumbe usedecide ukuthi 1,000 lakhe lakade eliriskile mhlawumbe usenzile i-profit ya 500 bese athi hey othi nguthatha 200 rand owodwa angithi yabo usuke enzela kanjalo ukuthi aloke ethatha i-profits along the way ingazi ifike ku-take profit level yakhe kancane lokho enciphisa i-risk mhlawumbe agcine eshiya u-500 owodwa athi-ke wona ngizowudedela kodwa at least usewenzile lo 500 use-riska only 500 kuphela angithi yabo thina ayiyenzi sense leyo nto because lana mangabe ufuna ukuthatha i-profits along the way you are actually making a loss kanjani ngizokukhombisa let me show you something. Let's take another example. Okay, let's say buy. Okay, buka. So if I am to sell, lo asele lo anakusiyo ukuthi ngiyasela, ukuthi ngiyayiquita the profits le trade ngiyayi-enda. Yabo right now I'm winning. If ngiwina ngizothola 86, but if ngilose ngizoluza wonke la 100. But right now, if I am to sell, la menga pressa lo sell, buka ukuthi kuzohamba malini, kuzohamba 85 rand. If ngiyi-cancela le trade kahle hle, kuzohamba lo 6 njengoba ilokhu i-fluctuator na i-calculate ukuthi how far I am from losing or winning. Angithi yabo manje sinciphile seku-12 rand. Mangiyi-cancela ngizoluza lo 12 noma lo 46 rand. So kuthina you always going to lose something mangabe uzoyi-cancela because bathatha ngokuthi uyi-cancela ngoba ubona ukuthi izoluza leyo trade. So this is why you cancel. So ingakho-ke beku-charge for lokho. So kuthina akuyenzi sense ukuthi uthathe inqaba ama-trade just because ufuna into so but izokusiza afike-ke wena leyo nto le la let's say wena udecide ukungena ngala ka-IQ option. If ungene ngala ka-IQ option angithi ngithe kukhona u7 days abakunika wona kuzomela uthathe 40 trades within u7 days. U40 trades ongenambandela ukuthi uyawina noma uyawuluza uluza mangaki wina mangaki it doesn't matter but let's say wena i-trade yakho ubufuna uyithatha ngo-100 but if ungayibreaker-ke wena vele uhambe ngo-18 rand bese ubenza babe baningi angithi uyabona ukuthi uzosheshe ufike wena ku-40 trade because yes it's one idea kodwa you've broken it down to 6 trades
So uma ungathatha nje ama-idea mhlampe azabe u-6 kodwa lokuthi times 6 times 6 times 6 usuna-36 njalo ngama-trade Yeah. idea awu-6 kuphela. So ungakwenza even within a day ukuthi u-reach ama-trade Awu-40. awu-40 angithi yabo. Yeah. But you have 7 days to but you have 7 days to do that angithi yabo. But Right. uzoyi-understanda futhi kahle uma usungaphakathi leyo. So yeah, into ekanjalo singaze siyenze libe lide kakhulu i-classes for abantu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi baya-understand-ile. Ngizobe senginithumelela-ke ama-link lapha egruphini. Njengoba kade ngishilo ngizoyibhala kodwa i-link ukuthi le yani ukuze ni-create ama-account ngendlela. And then uma usuqeda uku-create i-account wadephositha ngaleyo ndlela uzobe usuwenza kanje. Ukhumbule njalo i-promo code ikona womabili usul-trader uyi-capital letter. Wena uzobe usuya-message-a i-admin kuleyo group ubonge umthetho usuqedile akufake ngala, or if unenkinga futhi ungaze ulinde ukuthi if unenkinga futhi ungammessage namthetho okay sengihambe ngafika la ngi-stuck-e la ngicela ungikhombise ukuthi ngidlula kanjani la, akuchazele or akudirecte ku-Thamsanqa lapha ku-Telegram uThamsanqa akusize naye, kodwa nami ngizobe ngikhona okwamanje phela futhi. So yeah, ngicela siqhubeke lapha egruphini okwamanje. I'm sure nibonile ukuthi savale igroup lapha ku-WhatsApp. Ngizoyivula ngilethe ama-voice notes, nenze nje ama-voice notes amafishane uma kukhona imibuzo khona, bese emva kwalawo ama-voice notes mina ngizobe ngiyaphendula voice note ne-voice notes. And then emva kwalapho-ke ni-create ama-account enu. Mhlawumbe futhi ungabe uzama uyi-create manje in case uma kwenzeka uba nenkinga, ngizobe ngisakhona mhlawumbe for the next 30 minutes lapha ku-WhatsApp. And then otherwise sesohlangana ku-Telegram mina nami. Yeah, ake sibonge kakhulu isikhathi senu. Ngiyathemba nani nizojabulela ukusijoyina, nathi singajabulela ukuthi nisijoyine. Danko. Hayi, siyabonga kakhulu. Sure. All right, danko, siyabonga. Sibonga kakhulu. All right, danko, siyabonga bhuti, danko. Alright, uzolandela kahle lapha egruphini. All right, ayikho inkinga bhuti, siyabonga kakhulu. All right, danko.